Mu rukerera rw'itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka 2023 ibitero bitatu bikomeye cyane byagabwe ku birindiro bya M23 biri ahitwa Busumba na Nturu. Mu ntambara yamaze amasaha 2 mu gitondo abarwanyi ba M23 bahise birukanwa muri ibi bice. Ibi bice byahise bitangira kugenzurwa na Hibu, itsinda ry'abasirikare badasanzwe ba Fardc ifatanyije na FDLR n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro ikorana na leta ya Kinshasa. Amashusho ashobora kuba yatanzwe n'umwe mu bayobozi ba Mayimayi NDC Ndume ikuriwe na General Guindo Shimilayi yerekana komanda w'uwo mutwe udasanzwe w'abasirikare ba Kongo yigamba yuko ingabo ayoboye arizo ubuzigenzura agace ka Busumba. Hari umusirikare wo muri M23 utahise amenyekana amazina ye wemeje yuko koko Busumba yafashwe ndetse ngo hafashwe na Burungu. Fardc iri kumwe na FDLR, Wazalendo n'indi mitwe myinshi cyane yose ikorana n'ubutegetsi bwa Kongo nibo bari muri aka kazi. Uyu musirikare yavuze yuko mu bijyanye n'imibare y'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanya bari benshi cyane kandi bafite ibikoresho byinshi bimwe binarasa kure harimo imbunda z'imisada. Ibyo ngo byatumye batabasha guhangana nabo mu buryo bworoshye. Uyu musirikare kandi yavuze yuko no M23 yemeje ko igihe kigeze ngo amahanga arebe uwisha amasezerano y'agahenge yari yashyizweho kugira ngo nihagira ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byatangira ntihazagire abitana ba mwana. Yasaga naho atunga gatoki ingabo za Kongo yuko zangije igihe cy'agahenge cyashyizwe n'umuryango mpuzamahanga. Gutsindwa mu duce twinshi yagenzuraga ikanatwirukanwamo byateye impungenge abari bashyikiye umutwe wa M23 bavuga yuko ibiri kubaho bishobora kuba ari amateka agiye kwisubiramo kubera yuko n'ubundi ngo bishobora kuba nk'uko yatsinzwe mu 2013 ubwo n'ubundi uyu mutwe watsindwaga kandi wendaga gufata umujyi wose wa Goma. Abarwanyi ba Wazalendo, aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi benshi bafatanyaga bivugwa yuko bageraga hafi ku 8,000. Agace ka M23 bagose bakanayikambura. Kibarizo kari karimo abarwanyi bake ba M23 uretse yuko kari karimo ibirindiro bikuru byayo. Kuri uyu munsi wa kane kandi ingabo za Kongo zabaye nk'izongera ingufu ku rugamba. Ibisasu biremereye bya muzinga byakomeje kwisuka mu gace ka Kibarizo kagenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe abamayimayi benshi barimo berekeza muri aka gace barangajwe imbere na General Karayire wa PSLS yari kumwe na Lieutenant Colonel Guillaume wa FDLR. Amakuru ahari yemeza yuko guhera mu rukerera rwo kuwa kane ako gace kibasiwe n'amabombe aremereye cyane yasukwaga n'utudege tutagira abapilote bita drone. Bivugwa yuko izi drone zaguzwe na leta ya Kongo muri Turkiya no mu Burusiya mu rwego rwo guhangana muri iyi ntambara. Umwe mu barwanyi ba M23 ho ku rwego rwa officier yabwiye ikinyamakuru Rushuho Actualité ko umutwe wa M23 wirinze gukaza umutsi no kurwanya cyane aba barwanyi ba Wazalendo ngo bitewe n'ubwinshi bari bafite. Hari harimo abasivili benshi cyane kandi bitwaje amahiri, ibyo nabyo ngo byatumye birinda kujya muri iyi ntambara. Uyu murwanyi kandi avuga yuko utu tudege tutagira abapilote cyangwa se drone ngo tutari tuboroheye na gatoya ku buryo twarasaga amasasu menshi, none abafite imbunda ntoya ndetse n'abaturage bafite amahiri n'ibindi bikoresho bya gakondo bakaza babiyahuraho. Ifatwa rya Kibarizo rije risanga utundi duce turimo Ntaringi, Rujebenshi, Burungu, Nturo ndetse n'ahandi. Imirwano igaragara nk'ikaze. M23 iri kurwana isa n'iyirwanaho kandi ihunga. Ni mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ziri gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Mayimayi n'indi. Bo kuri inshuro ku ruhande rwa leta ya Kongo bari gusatira cyane ibice byose byasaga naho byafashwe na M23. Amashusho yashyizwe kuri internet guhera mu rukerera rwo ku munsi wo kuwa kane agaragaza umuriro n'umwotsi byinshi cyane bipfupfunyuka ku musozi. Ni mu bice bya Nturo na Kirorirwe habarizwa muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muriro wari wakijwe n'ibibombe biremereye byaterwaga n'uruhande rwa FDLR. Byakekwaga yuko iyi misozi ari imwe mu irimo ibirindiro bya M23. Ni imirwano ari kure byatangiye ku cyumweru aho M23 ivuga yuko yatewe n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR hamwe n'urubyiruko rwifashishwa na leta ruzwi nka Wazalendo. Mu binyamakuru no mu mvugo z'abayobozi batandukanye ba Kongo banze kwemera yuko ari ingabo za leta zateye, ahubwo babyitirira yuko ari urubyiruko ruzwi nka Wazalendo
ruri kurwana. Mu mashusho haragaragaza inzu ziri gukongoka mu bice bitandukanye nka Nturo na Masisi. Umwe mu bayafashe yumvikana agira ati, twahagaze hano muri Nturo, izi nzu turazitwika kuko abatutsi bari bazihishemo, turabasanga ngaha dushaka kubarasa n'amasasu, ati twashatse kubahabura bose none twahatwitse. Guido Shimirai Moisa uyobora umutwe wa NDC Renove ufatanya n'ingabo za leta, hari amashusho yafashwe avuga yuko batazaruhuka umuntu wese ufatwa nk'umunyarwanda adasubijwe iwabo. Uyu nguyu ati turasaba abanyekongo bose kudusabira imigisha myinshi kubera yuko iki nicyo gihugu cyacu, nta kindi gihugu dufite. Nubwo abatwitse izi nzu z'abatutsi bavuga yuko zari zishema abantu bagombaga kuraswa, abatuye bo basa n'abinyomoza bavuga yuko byakozwe mu kwihimura nyuma yuko iryo huriro ry'imitwe yitwaje intwaro rimo na FDLR rikubiswe inshuro n'ingabo za M23. M23 igeze muri ako gace ngo yabaye inshuti n'abaturage cyane, bituma muri ibi bitero barimo bibasira buri muturage wese muri aka gace. Fardc igihe yari imaze kwigarurira igice cya Nturo kibarizwamo umutwe w'inyeshyamba wa M23, nibwo batangiye gutwikira abaturage bose baraho ngaho. Abaturage batangiye gukwira imishwaro, abenshi bariruka. Abaturage batangiye guhunga bavuga yuko M23 yari bafitiye akamaro, ko babajwe nuko ivanywe mu birindiro byayo. Aka gace ngubu bisa naho nta muturage ukikabarizwamo karagenzurwa n'ingabo za leta Fardc hamwe na FDLR. Niba bitarimo amayeri y'urugamba yandi, M23 yaba irimo kugenda itsindwa, kandi ugutsindwa kwayo kwaba kubi cyane. M23 imaze gutakaza ibice birenga 6 mu gihe cy'iminsi itarenze 5 nyuma y'uko imirwano itangiye ku cyumweru. Inyeshyamba za M23 zigeze ahitwa ku Ipeti zisubira inyuma zerekeza Rubebeshi. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuri uyu mutwe w'inyeshyamba uvuga yuko urengera abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Amakuru agera kuri Rwanda Tribune ni kinyamakuru cyo mu Rwanda yahawe n'umuntu urahitwa Rubaya muri territoire ya Masisi, avuga yuko abarwanyi bagera ku 100 bayobowe na Colonel Musira bari basanzwe babana na General Mahoro muri ibi birindiro, ngo bahagurukanye na Wazalendo guhera ku itariki 3 y'ukwezi kwa 10 berekeza muri aka gace ka Nturo. Undi murwanyi ubarizwa mu mutwe wa Mayimayi bayobowe na General Kigingi ntabwo ashatse yuko amazina ye atangazwa, ariko yemereye umunyamakuru umwe ukorera mu gice cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda ko abarwanyi bari bahamaze umwaka wose bakorera mu kwaha k'umuntu witwa General Mahoro. Uyu murwanyi kandi wahawe izina rya Kazungu yavuze yuko umutwe wa CNLD FLN mu gace ka Rubaya uyobowe na Colonel Benibe. Uyu murwanyi wahimbwe izina rya Kazungu havuga yuko abarwanyi bakusanyirijwe muri Rubaya bagizwe n'umubare munini cyane w'abarwanyi bahoze muri FDLR, bari basanzwe bacukura mu birombe bitandukanye bya Rubaya amabuye y'agaciro nka gasegereti. Ndetse ikindi cyaje kumenyekana nuko uyu Colonel Benibe yahoze ari umuganga uvura abarwanyi ba FDLR. Uyu nguyu rero wakomeje gushaka abarwanyi batandukanye habavana muri FDLR kugira ngo baze muri CNRD FLN. Iki gikorwa akimazemo ngamezi 6, kandi mu kugumura abarwanyi ba FDLR ngabikora mu ibanga rikomeye cyane, akorana na bamwe mu basirikare b'urwego rwa ofisiye muri FDLR barahitwa Miyanja. Ahangaha ni mu gace ka Masisi. Abari guhunga kandi bavuga yuko izi nyeshyamba zirwana ku ruhande rwa leta, ziri gusahura imitungo n'inka by'abatutsi. Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera mu burasirazuba bwa Kongo yatangaje yuko inyeshyamba ziri ku ruhande rwa leta arizo kuri uyu wa 5 zagabye ibitero ku birindiro bya M23 ahitwa Nturo. Iyi mirwano ikomeje gukura abaturage benshi mu byabo. Abenshi barerekeza muri Kirorirwe ahari ibirindiro by'ingabo za Afrika y'Uburasirazuba zoherejwe kugira ngo zijye hagati y'abarwanyi no kugenzura aka gahenge. M23 ishinja ingabo z'u Burundi zishinzwe kugenzura uduce tumwe na tumwe twa Masisi guha icyuho Fardc n'inyeshyamba bafatanyije kugira ngo baze kubagabaho ibitero. Icyerekezo imirwano iri kuberamo nicyo kinyuramo urebye ibicuruzwa binyura mu mihanda ya Sake, Kirorirwe, Kicanga n'ahandi bikagemurwa mu mujyi wa Goma. Umunyamakuru Mark Hongstein ukurikiranira hafi ibingibi yatangaje yuko umuhanda Kirorirwe Sake wamaze gufungwa ku buryo imodoka zahanyuraga zasabwe guca ahandi. Yavuze kandi yuko uyu muhanda wafunzwe mu rwego rwo kubuza ingabo za leta kubona aho zinyura ziza kongerera ingufu ngenzi zazo no kugemurira abari ku rugamba. Igisirikare cya Kongo
cyashyize hanze itangazo rivuga yuko atari cyo kiri kurwana na M23. Icyakora abasesenguzi bagaragaza yuko kubirikira ku mitwe yitwaje intwaro kimwe n'urubyiruko rwa Wazalendo ngo ari amayeri akomeye cyane yo kwanga yuko bakwamaganwa n'umuryango mpuzamahanga, kubera yuko uduce bari kurwaniramo twahoze mu biganza by'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba, aho impande zombi zasabwe guhagarika intambara. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 umaze gutakaza ibice by'ingenzi, aho bageze bahunga n'ahitwa ku Ipeti. Ahangaha bahageze nyuma yo gutakaza ibirindiro byabo bikuru bya Nturo. Ni igikorwa cyakozwe mu masaha y'igitondo ku munsi wo kuwa kane. Aka gace ka Ipeti kinjiyemo n'imbaga y'abasirikare batabarika barimo Fardc n'ingabo za leta, abakorana nazo nka FDLR, FOCA, APCLS n'abandi benshi bakorana kugeza ubu ngubu. Aba basirikare bisa naho ngo bigoye kubatandukanya kubera yuko bambara impuzankano zimwe ndetse na komanda ya gisirikare ibaha amabwiriza nimwe. Icyakora muri uruvunge rw'abasirikare benshi harimo n'abafite ngo ibihiri n'ibibando, intwaro gakondo, ku buryo kubabona ubwabyo ngo biteye ubwoba. Inyeshyamba za M23 zikomeje gutakaza ibice byinshi zari zifite muri Masisi, ibintu byagumye gutera ubwoba cyane abantu bavuga yuko izi nyeshyamba zishobora gutsindwa nk'uko byagenze mu bihumbi 2013. Abo biteye ubwoba n'abazishyikiye birumvikana. Kuwa gatatu kandi habaye indi mirwano ikomeye cyane n'ubundi yashegeshe M23. Imirwano ikomeye cyane yabereye Burungu, Kabalekasha, Katovu, Kirorirwe, Nyakabingu, Rugeneshi ndetse no hafi yaho muri territoire ya Masisi. Ni mu ntara Kivu ya ruguru, byatumye rero abantu benshi n'ubundi bahunga ingo zabo. Hari amashusho yandi yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bikoreye ibyabo bahunga imirwano. Radio Okapi isubiramo yuko societe civile muri Masisi ivuga yuko abantu ibihumbi bahunze berekeza muri centre ya Kichanga na Kirorirwe ku birindiro by'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iyi mirwano yasubukwe byeruye ku munsi wo ku cyumweru. Kuwa mbere bararwana, kuwa kabiri bararwana, kuwa gatatu bindi. Ku munsi wo kuwa kane mu gitondo imirwano yari yafashe irangi. Konti zo ku mbuga nkoranyambaga z'abashyigikiye uruhande rwa leta zivuga yuko inzu zatwitswe ziri ahitwa Nturo muri Masisi zari zahungiyemo abarwanyi ba M23 zitwikwa na Wazalendo. Naho abashyigikiye uruhande rwa M23 bakavuga yuko izi nzu ari z'aborozi baho ngaho muri Nturo zashumitswe n'inyeshyamba zifatanyije n'ingabo za leta. Iyi mirwano nubwo iri kuba gutya iraba nyamara guhera mu kwezi kwa gatatu haremejwe agahenge kagereranyije kategetswe n'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC byohereje ingabo kujya hagati y'impande zirwana. M23 ubungubu bishinja zimwe mu ngabo za EAC guha uruhande rwa leta ibice zagenzuraga kugira ngo bijyemo izo ngabo. Ingabo za EAC nta kintu zirabivugaho, ariko M23 izicinja Kagambane. Ni ikibazo kigoye gusubiza ubungubu kubera yuko buri ruhande muri izi ngizi zihanganye zatangiye kwirwanaho no gushinja urundi mu buryo bwa diplomasi. Abakuru b'imitwe nyeshyamba za M23 bavuga yuko ingabo za leta Fardc arizo zirimo kubatera zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo. Bertrand Bisimwa ukuriye ishami rya politiki muri M23 yatangaje ko mu masaha ya saa 10 z'igicuku ku munsi wo kuwa kane Ikirorirwe batewe nabo avuga yuko ari Fardc n'abarwanyi babo muri FDLR, abacanshuro n'indi mitwe myinshi. Bwana Bisimwa havuga yuko kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu izo ngabo zabarwanyaga arizo zigenzura centre ya Kichanga. M23 ngo yari yarayihaye ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Kuwa gatatu umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje yuko umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu muri Kongo nazo ngo zinjiye mu bitero byo guhangana na M23. Uruhande rw'ubutegetsi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru ruvuga yuko inyeshyamba za M23 zatewe n'abarwanyi bitwa Wazalendo, harimo guterana amagambo cyane no kwitana bamwana. Itangazo ry'umuvugizi w'ubutegetsi ryo kuwa gatatu ryaragiraga riti FRDC ntaho ihuriye hafi cyangwa kure n'ibyo bitero kubera ko ikomeje kubahiriza agahenge kemejwe mu masezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere. Irindi tangazo yasohoye noneho kuwa kane, uwo muvugizi nyine Lieutenant Colonel Njike Kayiko yaragize ati iki ni igihe kuri M23 kugira ngo yemere gushyira intwaro hasi nk'uko byasabwe n'abategetsi bo mu karere. BBC dukesha amwe mu makuru turi kuvuga muri iki kiganiro
ngo agerageje kuvugisha uruhande rw'ingabo za Yase zoherejwe kubungabunga amahoro muri aka gace ariko ntibabasha kuvugana kugera n'ubu tubageza iyi nkuru. Mu byumweru bike bishize M23 hamwe n'uruhande rwa leta byagiye bishinjanya ibikorwa byo kwitegura imirwano, kandi hari amakuru yemezaga yuko koko umwuka utifashe neza. Mu cyumweru gishize nanone umuvugizi wa gisirikare wa M23 Wiringoma yabwiye BBC mu nyandiko ko uruhande rwa leta rurimo kwitegura intambara, naho umuvugizi wa leta ya gisirikare y'intara ya ruguru Yetona Colonel Njike Kayiko icyo gihe nawe yatangaje ko M23 imaze iminsi yongera abasirikare n'ibikoresho mu bice irimo yitegura urugamba. Territoire ya Masisi irimo kuberamo imirwano ubu ngubu ifite ibice byahawe ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zavuye mu Burundi. Gusa ingabo za Yase zagiye zivuga yuko akangaka ari akarere kanini cyane ku buryo hose batahagenzura, kandi ngo bafite batayo ebyiri zonyine. Ingabo za Yase zoherejwe kugenzura ahari harafashwe n'inyeshyamba za M23 zikatanga muri Kivu ya ruguru. Iyi ntara ya Kongo iruta mu bunini u Rwanda n'u Burundi ubishyize hamwe. Mu kubariza amasezerano y'amahoro ya Rwanda byari byasabwe yuko intambara ihagarara bakinjira mu gihe cy'agahenge. Izi ngabo zigizwe na batayo ebyiri ingabo z'u Burundi, batayo ebyiri y'ingabo za Uganda, batayo imwe yaturutse muri Kenya n'imwe muri Sudani y'Epfo, nk'uko wari umuvugizi w'izi ngabo yabwiye BBC mu kwa gatanu. Izi rero ngo nizo zagabanyijwe muri territoire eshatu kuri esheshatu za Kivu ya ruguru arizo Masisi, Rushuru na Nyiragongo. Turabashimiye kubana na Gentil Gedeon Official. Iby'intambara n'aya madida nari muri Congo tuzagomba kubagezaho mu biganiro byacu hanga kuri Gentil Gedeon Official. Kugira ibihe byiza.